Hatu Donald Trump un sengit shisha nem ya ka Iran. Ko blai shi guna pergi subscribers baro ki baju sotra page video sekene ke channel Storyteller London. Ha kaban ko ngai Donald Trump wala maham teng ya ka Iran daga bawang lada ka Iran kadang yai peteng bat penyap ya ki riu ba. Ka Amerika akan sabam ya ka Iran. Hadin pat undau Donald Trump le UI baka jing yaki apo Iran kanang jur bat ka jing penyap yaki riu ba kanang syirkai. Donald Trump wong baki sipai Amerika kiladon lupa haki tertema bat ki tidak ujong kiladon lupa how trigger satang ban up ya ke hukum WR lai. Hadin katapat Donald Trump wong ngapediang ya ka jingkerpat jong ke Iran ban ya keren yesuk. Hadin katau ong pat ngaken tajno ban ya keren yesuk bat ke Iran. Namar kadang yai peteng ya ke jing penyap ya kiru ba. Damenin paduang ngam tresyo ban bom ya ke Iran. Kajing keli menta kami hatu Donald Trump ukarwat sisan ya ke Iran. Kajubab kebasyai kedar kalongkum ni. Ya keri Amerika omdan menuru balak ban ong lani ban batai lupa. Namar keri Amerika hikam kuat baki nongsyun kin puli lupa ya ki jengmut lani ya ki jeng temu jongka. Hakini kita yo baladap ke Amerika bat ke United Kingdom kila kenton tirtma hakatar keri kebayajan bahabat ke Iran. Henry menin kesngi kila wengno. Hakini kita yo baladap hawau Donald Trump wong bangan sahirt mano ya keriran. Henry kelempat UI watang kawiru ke aircraft carrier jong ke Amerika po West Asia. Namar leda klem ke aircraft carrier kumno hirtma. Damenin pat hawau Donald Trump wong ngam tresyu ban hirtma ya ke Iran. Badairu menin kesni baka aircraft carrier jong ke Amerika ka USS Abraham Lincoln kalapoi sya West Asia. Habakum ta menu balak ban pule ya ka klik jong Donald Trump. Ladangi ken mau hau penai jun jong ke senam arajar arpusan haba ke rui Amerika bat ke Iran. Laya penbej ya ka tarik halor ki kam nuklear. Jong ke rui Iran. Henry Schwaben sedang ke meeting Donald Trump upak ya ke Israel ban bom ya ke Iran. Hadin katapat Donald Trump lo maham teng ya ke Iran daka baong bangan sabam ya ke Iran namar ki kam ya le persyak jong ke Iran halor ki bor nuklear. Tang ba ya kani ngan sa simrai hadin artayo. Tang batang hapo arsengi Donald Trump lo sengit ya ke karkhana shina nuklear jong ke Iran. Hadin katapat Donald Trump ngapersyak ya kari Venezuela namar baka supply drug keleng saudong ke pertai. Kumta ki sipai Amerika kinom ailat daliliru ya ke Venezuela baka dang yai peteng ban le ya kani. Henry Om Slim hadin kani ngiyos ngau penban se kubor. Bayo presiden jong ke Venezuela lakit na berset patok syari Amerika. Kari Israel kedai keri na West Asia kebala kuat dik-dik ya ke Amerika ban bomno ya ke Iran. Batang Maria penhap ke Amerika dang tang bom ke Israel. Enam bakla bahkan penhap sipotli. Badairu tang keri Israel keri na West Asia kebala kuat ya ke Amerika ban bom ya ke Iran. Kum ke Saudi Arabia, Oman bat Qatar. Kila pa ya ke message Amerika ki ong. Wat bom ya ke Iran. Baro kiri West Asia kidai kisoni Muslim. Like no tangkari Iran kabadai. Kari jong kisya Muslim. Haba kisya bat kisoni Muslim kia syun bah. Tibalai bat kiri West Asia. Kikwa ban yada ya ke Iran. Sengap hang ni ngan yetu ya pitok. Amerika kadon airbase hat Turki. Syria, Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, but United Arab Emirates. Lada ke Amerika kan bom ya ke Iran. Ka Iran klaim artatian kan penpai kela.
ban pen pai ki ktang suloi syadu syari Amerika ki kuli Iran kinom don bakor ban pen poi syadu syata kumta haga jakaban siat syari Amerika kan kerwat ya kita ki airbase badai halor kita ki dau bat kinong rim bakiri West Asia kim kwa ya ke Amerika ban bom ya ke Iran. Parlok habakum ta mangabat mapingi sibu ya ke jingkeli hatu Donald Trump lanu un bom no ya ke Iran. Parlok lada pirang kwa asyuk ban yosgo sa comments. Next lada pistuna di ke channel junga say tu lam ki parlok jongpi lada pim sudrat say tu yang story telah